Haka Jingialehkai ICC Cricket World Cup hapring ke South Africa Persia ke Bangladesh. Haba pai syagana ke Jingialehkai ke South Africa ke lalaban pelimsuk ke Bangladesh da Shispa South Kandairon. Haga ni ke Jingialehkai Quinton Dekok lalaban kamai ke Shispa Ron. Haga bau lalaban kamai hadu Shispa nyau peu sauron na ki Shispa South peu bol. Bat kumjuru orang tit jong ke Bangladesh umamu dala lalaban kamai hadu Shispa kadwairon haga ni ke Jingialehkai. Ban Lyngba kan jing job ke South Africa kalau kiu ke kerdan ke baar haga mi ye khen pon haga Jingialehkai AFC Cup hapring ke Odisha Persia ke Masia ke badai ke klub negari Maldives haba pai syang ke Jingialehkai ke Odisha ke lala lim put ye ke Masia dan riu la ke wei Ban Lyngba kan jing job ke Odisha kalau Korea ke 6 job penengkong haga ke Jingialehkai AFC Cup haga wei pat ke Jingialehkai hapring ke Mohon Bagan SG Persia ke Basundhara King kabadai ke klub negari Bangladesh. Haba pai syang ke Jingialehkai baru artli ke kenhun kia khai demar argul. Haga Jingialehkai Champion League ke bahab haga Group C hapring ke Union Berlin Persia ke Napoli. Haga ni ke Jingialehkai ke Napoli kalau Korea ke 6 job syabar nalaying harin magalala wan pelim ya ke Union Berlin daiwei lanot. Badia ke Shigol jong ke Napoli layo ban Thep haga minit ke ban riu peusan Lyngba uras pondori. Haga Jingialehkai ke bahab haga Group D hapring ke kenhun Udimaria ke Benfica Persia ke Real Sociedad. Haba pai syang ke Jingialehkai ke Benfica kalamat ke 6 rem dai weilanot badia ke gol jong ke Real Sociedad layo ban Thep haga minit ke bakandai Lyngba Mandes. Haga Jingialehkai ke bahab haga Group A hapring ke Galatasaray Persia ke Bayern Munich. Haba pai syang ke Jingialehkai ke Bayern Munich kalala ban pelim dan laila ke wei. Badia gini ke lai gol jong ke Bayern Munich layo ban Thep nengkong do koman haga minit ke bapra Uharikin layo ban Thep ke gol ke baar haga minit ke bah nyau peulai bad umusiala layo ban Thep ke gol ke balai jong ke Bayern Munich haga minit ke bah nyau peu khandai haga Jingialehkai ke bahab haga Group D hapring ke Inter Milan Persia ke RB Salzburg haba pai syang ke Jingialehkai ke Inter Milan ke lala ban pelim ke RB Salzburg da R la ke wei bad shigo layo ban Thep do Alexis Sanchez naga menta ke Inter Milan haga ni ke Jingialehkai. Haga Jingialehkai ke bahab haga Group B hapring ke kenhun Ramos ke Sevilla Persia ke Arsenal. Haba pai syang ke Jingialehkai jong kini ke artli ke kenhun ke Arsenal ke lala ban pelim ke Sevilla syabar nalaying da ar la ke wei. Ya gini ke argol jong ke Arsenal layo ban Thep nengkong da Martinelli haswa ban kod ke kela step kata haga minit ke ba sau peusan plus lai bad ya ke gol ke ba ar layo ban Thep haga minit ke ba san peulai Lyngba Gabriel Jesus. Haga Jingialehkai ke bahab haga Group C hapring ke Braga Persia ke Real Madrid. Haba pai syang ke Jingialehkai ke Real Madrid kalau yo shwa ban ki jar nengkong tang haga minit ke ba khan riu Lyngba Rodrigo. Badai hadu ke kelamit ke Real Madrid kalau yo biang ban Thep ke gol ke ba ar Lyngba Bellingham kata haga minit ke ban riu pewei. Henry tang hadin ar minit ke Braga kalau yo ban Thep ke shigol jongka Lyngba Ujalo haga minit ke ban riu peu ar. Bad hadu bukor ke Jingialehkai ke Real Madrid kala job da ar la kawai. Haga Jingialehkai ke bahab haga Group A hapring ke Manchester United Persia ke Copenhagen. Haba pai syang ke Jingialehkai haga kela step baro artli ke kenhun ki klemla aban penki jar wala da kila Persia angkat tok ne ban yo penki jar. Badai haga kela min kata haga minit ke ban nyau peu ar ke Manchester United kalau yo ban Thep ke gol ke benengkong Lyngba Umaguire. Ban Lyngba ke shi gol ke Manchester United kalala aban pelim ke Copenhagen dai wei lanot. Haga Jingialehkai AFC Champion League ke bahab haga Group E hapring ke kenhun Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr Persia ke Al-Duhail kabadai ke klub negari Qatar. Haba pai syang ke Jingialehkai ke Al-Nassr kalau yo shwa ban penki jar nengkong haga minit ke ba ar peusan Lyngba Talisca. Bad haga kelamin kata haga minit ke ba san riu Sadio Mane ulo ban Thep ke gol ke ba ar naga benta ke Al-Nassr. Batang hadin san minit kata haga minit ke ban riu pewei urang Jingialehkai bakensai jong ke Al-Nassr Cristiano Ronaldo ulio ban Thep ke gol ke beningkong jong haga ke Jingialehkai bat ke de ke gol ke balai naga benta ke Al-Nassr. Henry haga minit ke ban riu peulai Muhammad ulio ban Thep ke gol ke beningkong naga benta ke Al-Duhail. Bad haga minit ke ban riu penyau saisen ke Duhail kalau yo biang ban Thep ke gol ke ba ar Lyngba Ali. Bad haga minit ke ba pra pewei Cristiano Ronaldo ulio ban Thep ke gol ke ba ar ke jong bad ke ba sau naga benta ke Al-Nassr.
batang hadin 20 minit kata haga minit ka ba prapeusan ka Al-Duhil kali ban Thep ya gol ka balai Lyngba u Olunga badai le bagini ki argol jong Cristiano Ronaldo la pelog ya ka Al-Nassr ban khori ya ka nam job da saula lai Haka ni Jingialehkai bat ban ne haga kerdan ka baningkong haga grup E